Mizo Zirlai Pol General Headquarters huaihawtin voin khan Myanmar ZONET thlak unaute Myanmar Sipaite anman thlavang le mipui ro rel na zalo na anga an ngai awangin voin khan vanapa hall kawta sit-in demonstration nei ani MZP report dondanin February ni khat hi parliament hon ni tur ati ania hemini Myanmar sana azing dar li le dar nga inkara ZONET thlak unaute hi khom ania achan le omzia anzoin sipain thuneihna an laksak thuring wata chanan ni ti MZP chuan an soi Myanmar pumpuya hian seat zaruk samruk pali omin ong sang chu chi kai ruai NLD hian nikum November thla in thlan neya seat zali pakhat changin ne na an lo chang to ani kan unaute ko chaklam atangin kan unaute no malom tin min han be le don nge kan khelo mangan thak don khop maya kan chan na bo handa don ta angila a kan ta ra pik tu ria mai te chu po chon ma khil chu so lo win karinga thu nei na la hi khowe ni na tema ke ni ko he kan tema voina kan lokal khom renga ni Myanmar Sipaite ro rel tu de thuneihna chu saka ro an rel na le Sipaite chet na twar tu ZONET thlak te thlavang hauh nan MZP buat sain vo in khan vanapa hall kawta sit-in demonstration huaihawt ani he khuna report pe tu MZP General Secretary lalun moya pau tu chuan sit-in demonstration an man mek chu Chin TV International live apek chua ani thu soin Myanmar Sarkar NLD support wanga he hun he buat sai ani lau thu soya Burma Sipaiten anman zinga ZONET thlak unaute an shen ve wangle Students Union leader tepo an shen tel wangle democracy zalo na wanga sit-in demonstration hi huaihawt ani thu soi MZP Vice President Pupitor Changte chuan an kalkhom chan chu political party thil Sung changa Myanmar ram chunga ZONET thlak te thlavang hawin MZP in vo in khan Aizawl lung oilo na an lantir MZP Vice President Pupitor Changte chuan Myanmar ram chunga ZONET thlak te harsat na to chu an harsat na ani ti asoya Myanmar ZONET thlak te chu an laina tin an khongai ti asoya Mizoram Sarkar hautu te po tun ayana sa zoka an unaute ta na ngai tuana senga malabe turin an somti asoya Myanmar a cheng ZONET thlak te tan englai po in MZP chu an omreng don ani ati tu soi tu dang MZP General Secretary pulal nun moya pau tu chuan Myanmar Sipaite an man zinga ZONET thlak unaute le zirlai pol shwai tu te po an telti asoya Myanmar Sipaite chet dan chu mi pui ro rel na za lo na ani ati a MZP chuan Sipaite chet dan hi United Nations a ziakin athlen don ani ati lung oilo na lantir na a hian NGO coordination chairman puan ruat le political party sang ayo te po in Myanmar rama ZONET thlak te thlavang hawin thu an soyani